Dobrodošli u novi video. U ovom videu ću vam pokazati kako se slaže 2x2 Rubikova kocka pomoću početničke metode. Pa da počnemo. Prvi korak jeste da uradimo first layer, odnosno prvi sloj. Danas ću evo da vam to pokazujem kako se radi, znači da radimo prvo ovaj bijeli i da orijentiramo sve te bijele dijelove na njihovo odgovarajuće mjesto. Znači idemo sada ovdje pored ove zeleno-narančaste treba doći ova plavo-narančasta koju ćemo ubaciti pomoću 3 poteza R, U, R'. Pored ove treba doći ova, odnosno pored plavo-narančaste treba doći crveno-plava. Također pomoću 3 poteza je ubacujemo, znači ovo sve potezi koje koristimo kada slažemo 3x3 Rubikovu kocku. I još ovdje sada treba da dođe ova zeleno-crvena i evo, uradili smo taj first layer, znači on se radi potpuno intuitivno, bez ikakvih posebnih algoritama. Kada završimo prvi sloj, sljedeći korak jeste da orijentišemo svaki ovaj dio, odnosno svaki korner na njegovo odgovarajuće mjesto. Moramo znači da imamo sva 4 riješena da bi mogli da pređemo na sljedeći korak. Nekad će vam se desiti da imate sva 4 riješena, ali ukoliko vam se desi da nemate sva 4 kornera riješena, morat ćete da uradite ovako. Prvo da imate, odnosno da dovedete jedan korner da jedini on bude riješen i da ga držite na donjoj desnoj strani. Znači evo da vidimo sada ovaj crveno-zeleni, ne možemo njega uzeti zato što imamo riješen još jedan korner, tako da ćemo kocku okrenuti još jednom. Znači moramo naći jedan taj korner koji je samo riješen, a dok su ostala 3 neriješena da bi mogli da koristimo algoritam koji ću vam pokazati. Da vidimo sad, evo sada je riješen samo ovaj i njeg držimo u ovom donjem desnom uglu i radimo sljedeći algoritam. U, R, U', L', U, R', U', L. Dosta puta će vam se desiti da kada uradite ovaj algoritam nećete dobiti željeni rezultat, odnosno nećete dobiti sva 4 kornera riješena, zbog toga ćemo ponoviti algoritam. I evo sada su svi korneri riješeni. Kada završimo sa orijentisanjem ovih kornera, odnosno kada ih dovedemo na njihovo odgovarajuće mjesto, sljedeći korak jeste da svaki ovaj korner kod kojeg žuta boja nije na vrhu okrenemo i tako ćemo završiti našu kompletnu kocku. Znači ovo radimo na sljedeći način. Prvo okrenemo kocku za 180 stepeni. U donji desni ugao dovodimo neriješeni korner, znači ne smijemo ovaj riješeni, već ovaj neriješeni korner i ponavljamo sljedeći algoritam dok ova žuta ne dođe na donjoj strani. Znači idemo R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. I evo ova je došla na svoje mjesto. Sada dovodimo drugi koji je neriješen, evo ga ovaj, i opet ponavljamo isti algoritam. Evo on je došao tu i još samo jednom okrenemo kocku i to je to. Riješili smo našu 2x2 Rubikovu kocku. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se video svidio, da ste naučili kako složiti 2x2 Rubikovu kocku početničkom metodom. Ako vam se video svidio, ostavite like i subscribeujte se na kanal za još mnogo zanimljivih videa koji ćemo postaviti u narednom periodu. Do sljedećeg puta. Ćao!